ku makimbirane n'imvururu byagaragaye ku mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse na Bugesera FC. Rayon Sport yaba yafatiwe ibihano harimo no kutazongera gukinisha harimo no kutazongera kugira abafana kuri stade ku mikino yose isigaye. Ni itangazo ryasohowe na Ferwafa aho bandikiye perezida w'ikipe ya Rayon Sport bamumenyesha ibi bikurikira: kubamenyesha ibijyanye n'umukino w'umunsi wa 28 wa Rwanda Premier League wabahuje na Bugesera utararangiye. Bwana Perezida, nyuma y'uko umukino wo ku munsi wa 28 wa Rwanda Premier League wabahuje tariki ya 18 Gicurasi mwaka wa 2025 uhagaze ku munota 57 kubera imvururu zabayeho, nyuma y'inama yahuje komisiyo y'amarushanwa muri Ferwafa yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Gicurasi mwaka wa 2025, twishimiye kubamenyesha ibi bikurikira: umukino wasubitswe uzasubukurwa tariki 21 Gicurasi mwaka wa 2025 isaa 10 z'amanywa, ukazakomeza ku munota wari ugezeho, ukazakinwa nta bafana bari muri stade uretse abayobozi bakurikira: perezida na vice perezida umwe n'umunyamabanga mukuru. Muri uwo mukino hazifashishwa abakinnyi uko bari mu kibuga no ku rupapuro rw'umukino ukomeze ku bitego byari bigezweho ubere kuri stade wabereyeho, ndetse n'abayobozi b'umukino ntibazahinduka. Muribuka ko ikipe ya Bugesera yari imaze gutsinda Rayon Sport ibitego 2 harimo na penalty. Icya gatatu, imikino yose isigaye mu mwaka wa shampiyona umwaka wa 2024-2025 ikipe ya Rayon Sport igomba kuyikina nta bafana. Abafana bose bateje imvururu no kubangamira ituze muri uwo mukino bazakurikiranwa kandi bahanwe by'umwihariko hagendeye ku mategeko agenga imyitwarire ya Ferwafa. Nimugira amahoro. Ibi rero nibigaragaza ko ikipe ya Rayon Sport yaba yafatiwe na bimwe mu bihano ku mikino yose isigaye, ko nta mufana wayo. Murabizi ko ikipe ya Rayon Sport ariyo igira abafana benshi mu gihugu, ariko noneho imikino yose isigaye ndatekereza ari imikino 2 nta bafana bemerewe kwinjira muri stade kugira ngo bajye kuyishyigikira. Ndetse ikindi nanone nuko abafana yaba ba Rayon Sport yaba ba Bugesera FC bateje imvuru abo bazakurikiranwa. Rero iryo ni irindi tangazo rije rikurikira ryasohowe mbere. Nta bihano byari birimo ku bafana ndetse no ku ikipe, bigaragara ko yaba yarateje imvuru bitewe no kutishimira imisifurire no kutishimira ibyemezo byafashwe na arbitre wari wasifuye uwo mukino. Murakoze cyane, turabakunda, mukomeze mudukurikire mumenye n'icyo aya makipe yombi avuga ku byemezo byafashwe na Ferwafa. Murakoze cyane.